Thank you, Your Excellency. Monsieur le Président et chers frères, This BRICS summit is taking place at a critical moment in time when often unheard voices in the global arena are striving to be heard. The many crises we have faced as a global community, particularly after the COVID-19 pandemic, have further exposed how cooperation is key for our collective survival. مطمئناً فواید عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس تاریخ ساز خواهد شد و فصلی نو و گامی قوی‌تر در جهت عدالت، انصاف، اخلاق و صلح پایدار در صحنه بین‌المللی رقم خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران به صورت قاطع از تلاش‌های موفق بریکس در راستای دلارزدایی، از روابط اقتصادی میان اعضا و همچنین استفاده از ارزهای ملی و تقویت سازوکارهای بریکس برای پرداخت و تسویه مالی حمایت می‌کند. تتمتع المملكة بصداقة قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع كافة دول المجموعة، وتعتز المملكة بكونها أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في منطقة الشرق الأوسط، بإجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة تجاوز 160 مليار دولار في عام 2022. إن العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة ودول مجموعة بريكس تعززها أطر المبادئ المشتركة، ومن أبرزها الإيمان الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها، والتمسك بمبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.